Dobro, pošto smo danas na reakcija day, sljedeća stvar mi je izišla na moj For You page, jedan banger mi je izišao na For You page, a taj banger zove se Da li je školovanje zaista bitno? Jedan dosta zanimljiv aspekt školovanja. Pitanje da li je školovanje zaista bitno. Respekt za igranje Moto G3. Ne, čekam vas. Da li je školovanje zaista bitno? Moje neko osobno mišljenje je da je bitno u smislu do srednje škole. Mislim, je bitno. Mislim da je. Jer ćeš naučiti neke stvari, neće te škola, klasično kad ljudi pričaju škola nije bitna jer te ne nauči kako se plaća kredit ili ne znam kakve stvari. Ok, razumijem, ali smatram da je bitno da završiš školovanje do srednje škole otprilike. Fakultet nije bitan. Mislim, bitan. Kad bi se govorilo o bitnosti, ovisi koji je tvoj put za dalje. Ali mislim da fakultet nije nužan, ajmo tako reći, nije nužno potreban, ali smatram da je opet nekako dobra stvar. Ja sam inače lik koji neću zagovarati kao fakultet i to sve, ali opet neću reći da je to bez veze i da ne treba. Naprimjer, doktori definitivno trebaju fakultet, jer kad bi ti ja došao i rekao ja sam završio srednju školu i ja ću te sad liječiti, ja ću te operirati nogu, vjerojatno ne bi došao kod mene. Ali, kad bi, ali neko drugi, kad bi ti rekao, recimo, ja ti znam voditi društvene mreže i nemam fakultet, vjerojatno bi rekao onako, ok, šta će ti to? Ajmo vidjeti šta ima reći ovaj dečko u videu kad kaže da li je škola zaista bitno. Ajmo pogledati video, chat, kokice, relaxation. Sa 7 godina prvi put sedeš u školsku klupu. Tada verovatno ni ne razmišljaš. Sa 7 godina se kreće u školu. 15, 16, a možda čak i 20 godina svog života provesti školujući se. Prvo jako dobar edit. GG za edit. Sviđa mi se. Osnovne škole, zatim 4 godine srednje, nakon toga fakultet, a za mnoge tu nije kraj. Dolaze master studije, pa možda čak i doktorat. Pa I sve realno. to sa jednim ciljem. Da jednog dana dobiješ dobar posao, sigurnu platu i obezbediš sebi lep život. Ne bi se složio. Ne bi rekao da ljudi nužno idu dalje na fakultet, na magisterij, recimo doktorat i to sve, samo zbog dobrog života. Mislim da smo sad svi skužili da danas za recimo dobar život, da ti fakultet definitivno nije potreban. To smo svi sad, to onak ne moraš više ni reći. Ali mislim da kad ideš na školovanje na ovom višem nivou, ne ideš možda da dobiješ dobar posao, sigurno platu, ne znam šta, nego da ti postigneš kao osoba najviši stupanj edukacije, odnosno dobiješ nekako, da sam sebi daš nekako priznanje možda za to što si radio. Ili ako se baš ideš ne filtrirat, nego baš otići profesionalno u neku putovanju, nekakvu, kako bi to rekao, branšu u kojoj želiš biti top G, top branše. To možeš gledati koju igricu. Najveći level je 20, a svi mi dođemo do 16. levela. Imaš par ljudi koji dođu do 20. Zato jer to žele. Ali mislim da samo dobar posao, sigurna plata i lep život, mislim da to samo po sebi nije nužno nekakav motivacijski faktor u tome kad ljudi idu završiti dalje fakultet. Jer skuži kažem, danas opet za većinu poslova ti nužno nije potreban fakultet, nego je potrebno tvoje znanje. Na nekim fakultetima ćeš to znanje dobiti, a na nekima ipak nećeš. Tako da sad koji je faks, kad pričamo o fakultetu, koji je fakultet bolji od drugog, to neću ulaziti u to, ali mislim da ti svakako neki fakultet nudi puno više znanja i materijala i koristi od nekog drugog. Ajmo dalje. Ali da li je to i dalje najbolji put? Da li se danas zaista više isplati uložiti skoro 2 decenije u školovanje ili je pametnije što ranije početi da stičeš iskustvo, pokreneš sopstveni posao ili naučiš neku veštinu? Da li diploma danas vredi isto kao pre 20 ili 30 godina? I ako ne, zašto nas i dalje uče da postoji samo jedan ispravan put? U ovome se raspravlja godinama. Jedni tvrde da je obrazovanje najvažnija investicija koju čovjek može da napravi, drugi smatraju da je školski sistem zastareo i da te za stvaran život uči veoma malo. Definitivno, ali obrazovanje ovdje oni razdvajaju od fakulteta. Ja mislim da je bitno da se cijeli život obrazuješ. Kad je kasnije bi rekao da li je bolje da odmah što prije kreneš na nekako učiti nekakav zanat ili da ideš na fakultet, ja mislim oboje. Evo recimo, ja kad sam počeo ići na fakultet, na svojoj prvoj godini ja sam krenuo raditi i već sam krenuo učit, ajmo reći, neki zanat. I kako se zove,
uz fakultet, osim što sam se obrazovao, ajmo reći, educirao, odmah sam počeo učit nekakav zanat, odnosno počeo sam raditi neke stvari tako da nakon fakulteta ne budem lik koji je samo završio fakultet, nego lik koji će iza sebe imat nekakva iskustva u stvarnom, u praksi, ajmo reći. Tako da ne znam zašto ne može jedno i drugo. Jer kao, nužno ne mora jedno isključiti drugo. Nije isključivo. Zašto bi fakultet bio isključiv za posao i posao za obrazovanje, odnosno fakultet? Ali ko je zapravo u pravu? Zajedno su pravo, nije. Kad sam krenuo da razmišljam o ovome, shvatio sam da jedno pitanje ponavljam sebi još od osnovne škole. Šta mi zapravo učimo? Zašto u školama učimo jednačine, nejednačine, da sabiramo slova, učimo neke hemijske elemente i neke potpuno beskorisne stvari koje ljudi zaborave kroz par godina. A sećam se da sam u srednjoj školi to pitanje postavio mojoj profesorici hemije i njen odgovor nikada neću zaboraviti. Ona mi je ljudi rekla ovim rečima: mi treniramo vaš mozak glupostima. I kad sam to čuo, u najmanju ruku sam bio šokiran. I danas, posle toliko godina, i dalje mislim da je to jedan od najčudnijih odgovora koje sam ikada dobio. Jer ako oni žele da treniraju naš mozak, zašto ga ne treniraju pametnim stvarima, nego glupostima? Zašto ne učimo nešto što nam je stvarno potrebno? Zašto nas niko ne uči kako... To samo što ona rekla ne znači da je to slučaj za... da je to točno, da je to istinito, samo zato što je profesorica kemije ili učiteljica kemije to rekla. Mislim da većinu stvari nakon srednje škole, općenito nakon škole, ti zaboraviš, ali se nekad i sjetiš. Recimo, kemijski elementi, dan danas svi znamo da recimo kemijski element za zlato, odnosno kratica je AU, ne znam, za kisik, za vodu, H2O, za ne znam nija šta, za ugljik i takve neke stvari. Mislim da je onak to opet korisno nekad kasnije u životu, ali da je to ključno, da ti to moraš naučiti i znat, mislim da nije. Ali okej. Novac, kako da pregovaramo sa klijentima, kako da pokrenemo. To je točno što sam rekao. Škola i kao nećete naučiti pregovarati to sve, zato jer sistem je zastario, ali postoje neke stvari koje te moraju naučiti prije nego što te nauče nešto. Ja ne govorim da je škola super ili da škola nije dobra. Ja samo govorim da postoji nekakva ta linija između zašto te uče i šta te uče i zašto te ovo ne uče i to je to. Odeš dalje na fakultet, ako hoćeš znati o financijama, odeš na neki financijski fakultet. Tvoj biznis ili tako da neke stvari koje će nam nekada biti potrebne. Ono što je zanimljivo jeste da upravo mnogi od najuspješnijih preduzetnika na svetu godinama ponavljaju jednu veoma sličnu stvar. Tvrde da ih škola nije naučila onome što im je kasnije bilo najpotrebnije za posao. Definitivno. Većinu stvari zbog kojih su danas uspešni naučili su tek kada su počeli da rade, prave greške, donose sopstvene odluke i rešavaju stvarne probleme. Je, ali niko te to ne može ni naučiti. Znači, kako da ti netko kaže ti moraš uložiti u ovo i to će ti pasti, izgubit ćeš tu novce i onda ćeš naučiti grešku da to više ne radiš. To te niko ne može naučiti, nek sam moraš se naučiti. Najskuplja škola je škola koju sam platiš, odnosno životna škola. A ovo je sve, ja gledam sa školstvo, ako pričamo o školstvu, do srednje škole, gdje te oni moraju generalno naučiti toliko toga, gdje ti možeš nakon toga otići u bilo koji smjer kasnije na fakultetski i obrazovati se dalje u smjeru koji ti želiš i u kojem želiš raditi i koji tebe zanima. Niko tebe neće poslati na fakultet koji je nekakav generalan kao što je srednja škola, i srednja škola već ima zapravo smjerove, ne već nego godinama, postoje smjerovi, ćeš za ekonomski smjer ili ćeš medicinski ili ćeš obrtnički ili bilo šta, i na fakultetu samo gradiš dalje to znanje. Sad to znanje koje će ti oni dati je toliko bitno, odnosno toliko bolje nego da sam kreneš raditi? Mislim da nije. Mislim da je puno bolje kad radiš u praksi, ali zašto ne mogu raditi jedno i drugo paralelno? Znači, dok si na fakultetu radiš, ja sam to uspjeli su mnogi, to možeš napraviti i na taj način ćeš imati najbolji iz oba svijeta. Mislim da to je nekakva najbolja kombinacija, ali dobro, ajde sad ne stopiramo toliko puno, ajmo vidjeti dalje što ima za reći. Ali ljudi, nemojte pogrešno me shvatite, ja uopšte ne govorim da je školovanje beskorisno. Čak naprotiv, školovanje je jako korisno za ljude koji žele da budu advokati, doktori ili tako neka zanimanja za koje je školovanje neophodno. A i također bez tih zanimanja svijet ne bi mogao bukvalno da funkcioniše, tako da škola je izuzetno korisna. Ali tu nastaje jedan zanimljiv paradoks. Sa jedne strane imamo ljude koji tvrde da im je škola promenila život i omogućila karijeru, sa druge strane imamo neke od najuspešnijih preduzetnika na svetu koji govore da ono što danas znaju nisu naučili u učionici, već kroz iskustvo. Apsolutno, ali ti opet možeš imati ljude koji su završili fakultete, koji su imali nekakvu dobru ideju i koja im je promijenila život. Isto koji što čovjek bez škole može doći na tu ideju. Znači, šta čini dobru ideju? Dobru ideju čini nekakav problem, odnosno rješenje za problem. Dobra ideja je kad ti nađeš problem koji ima većina ljudi ili određena skupina ljudi koja je onako u nekom većem broju i nađeš rješenje za taj problem, odnosno ponudiš svoju uslugu koja rješava taj problem ili proizvod. I to je najbolja ideja za proizvod ili uslugu koja će riješiti nekakav problem ili dati neku dodatnu vrijednost. Ali ti to možeš napraviti da li si bio na fakultetu ili nisi.
Da pogledaš obe strane, postavlja se jedno jako logično zapažanje. Možda nije problem u tome što škola postoji. Možda je problem u tome što se svijet promenio mnogo brže nego način na koji mi učimo. Danas živimo u vremenu interneta, veštačke inteligencije i tehnologije koje se menjaju iz godine u godinu. A ipak prebrzo. Veliki deo obrazovanja izgleda identično i kao pre nekoliko decenija. Istina. I zbog toga sve više ljudi počinje se pitati da li današnji školski sistem zaista prati definitivno ne prati, zastario, jako je zastario. Kada je nastao. A ovdje dolazimo do dela gdje želim da podelim moje lično mišljenje. Tokom istraživanja ove teme i mog iskustva shvatio sam da škola nije ni potpuno dobra, ali nije ni loša. Točno, upravo to, ja se slažem. Koje se rade odlično školama. Kako zadovoljan s tim mikrofonom? Jako sam zadovoljan, kao što čuješ. Ali isto tako mislim da postoje neke stvari koje ozbiljno trebaju da se menjaju. Posebno ako pričamo o ljudima koji jednog dana žele da pokrenu nešto svoje i izgrade svoj biznis. I zato sada želim da vam objasnim kako škola može mnogo da vam pomogne, a može da vam mnogo odmogne i bukvalno bude prepreka. Za mene najveći problem oko škole je bio to što sam ja od početka znao da ne želim da radim običan posao, nego da nekako pokrenem nešto svoje. A ipak tokom cijelog tog školovanja imao sam osjećaj da me taj školski sistem uči kako da budem radnik, a ne kako da pokrenem svoj biznis i bukvalno ja zapošljam druge ljude. Možda grešim, neću da kažem, ali ja sam stekao takav osjećaj. Od malena nas uče da dolazimo u isto vreme. Sedimo gde nam je naređeno. Radimo ono što nam je zadato i čekamo da nam neko kaže kada je vreme za odmor, a kada za rad. I to ne znači, ne smatram ovim nužno lošim. Kad neko kaže moraš doći u to vrijeme, moraš doći tu, moraš tu sjediti i moraš to gradi disciplinu. Koliko danas ima nediscipliniranih ljudi koji ne mogu se natjerati, znači disciplina je ogromna prednost koju ti škola daje i fakultet. Znači ti kad si završio fakultet ne znači da si pametniji od drugih, nego znači to je pokazatelj tvoje predanosti discipline gdje ćeš se 5 godina pojavljivati iz dana u dan negdje i raditi i ono što ti, ne što ti se kaže, nego raditi ono što trebaš raditi i rješavati zadatke koje trebaš rješavati. To poslodavcima puno govori, puno više nego ta tvoja diploma. Znači, puno više ta diploma umjesto znanja mu govori to da si spreman 5 godina svaki dan dolaziti i izgurati to do kraja. Tako da mislim da ovo što ti govori da dolaziš svaki dan, to jest taj dan u to vrijeme, da koristiš ne znam ja gdje i šta, mislim da je to velika prednost. Mislim da to nije problem. Svaku stvar možeš gledati sa dvije strane. Možeš gledati sa strane problema i sa prednosti. Ovisi kako uzmeš. Ali ja mislim da je ovo prednost zato što te uči disciplini. Danas je puno ljudi koji nisu disciplinirani i koji se ne mogu držati nekako određene stvari ili nekakvog jednostavnog rasporeda. Ja sam prvi koji, ako nemam neku disciplinu u životu, vrlo brzo ću izgubiti interes ili izgubiti se na putovanju ili ne znam ja šta. Tako da mislim da ovo disciplina i da ovo što dolazi, što ti sve govori, gradi disciplinu koja je izrazito bitna. Ko želi da radi u firmi, gradi karijeru, to možda ima potpuno smisla. Ali za nekoga ko želi da pokrene sopstveni biznis... I za njega ima potpuno smisla, jer će... I za njega ima potpuno smisla, jer će se stvoriti disciplinu. Imao sam osjećaj da se gotovo ni jedna od najvažnijih stvari ne uči. Sjećam se ljudi da sam za srednju školu morao da ustajem u 5:30 ujutru, što meni uopšte nema smisla. Zamisli koja je to disciplina, evo prijatelju. Da si se dizao tad. Zamisli da nisi. Evo, trenutno se desilo da sam ja samozaposlen, znači ja sam do sad radio, no međutim dao sam otkaz i sad sam samozaposlen. Dakle, radim sam za sebe, imam svoje sate kad god hoću raditi, krenem i ja to obavim, bitno da obavim stvari koje koje trebam obaviti. Meni je teško, ja sam 10 dana bez ajmo reći posla, iako kažem samozaposlen sam, nisam nezaposlena osoba, nego sam samozaposlen. Ali 10 dana sam bez posla i meni jako fali ta disciplina. Jer ja kad si sam kažem, dobro, danas moram napraviti to, budem to poslijepodne. Dođe poslijepodne i ništa ne napravim. I očito sam neproduktivno. Tako da ovo što su te tjerali da se dižeš tako rano za školu, kasnije će graditi tvoju disciplinu i nekakvu rutinu, što mislim da je rutina je svakom potrebna. U tim godinama san je izuzetno važan, a ipak veliki broj učenika ustaje pre svitanja, žuri na autobus i dolazi u školu umoran. Često su autobusi prepuni, ljudi se guraju, neretko se putuju u lošim uslovima, a nije retkost ni da neko zakasni jer jednostavno nije mogao da uđe u autobus. To možda deluje kao sitnica, ali kada to radiš svaki dan godinama, onda počneš da se pitaš da li je moguće da nema neki bolji način. Tu su i teške školske torbe koje deca nose gotovo svakodnevno. Definitivno slažem, to se slažem. I to čak u početnim razredima. To se slažem, kičma će im se iskrviti. Koliko to opterećuje kičmu, pogotovo najmlađim učenicima. I koliko bi jednostavne stvari, poput ormarića ili drugačije organizacije nastave, olakšale život učenicima. Ali ipak u mnogim školama se ništa ne menja. Još jedna stvar koja mi nikad neće biti jasna je zašto učimo neke predmete koji nam bukvalno nikad u životu neće trebati. Siguran sam da postoje ljudi kojima će hemija, fizika ili napredna matematika biti neophodne u
životu i poslu, ali isto tako mislim da postoji ogroman broj učenika koji nikada neće koristiti veliki deo. Apsolutno se slažem, ali da li je korisno znat neke zakone fizike za svakodnevni život, čisto da ih razumiješ? Jer recimo, kako radi gravitacija, fizika će ti to objasniti. I bit će ti zanimljivo to shvatiti. Da li sad ti trebaš znati nekakva izračune, ne znam ja šta? Apsolutno ne. Mislim da je to glupo za neke stvari koje te uče, većinu toga nećeš koristiti. Ali nekako normalne stvari mislim da je korisno. Isto kao kemija. Šta se desi kad spojiš ova dva kemijska elementa? Mislim da kasnije to u životu, čak u kućanstvu običnom, recimo tokom čišćenja, će ti koristiti. Soda bikarbona, limun. Šta će se desiti kad se spoje ti spojevi? Kužiš, mislim spojevi, ja sam sad to rekao generalno, ali unutar postoji spojevi koji kad se spoje reagiraju na određeni način. Mislim da opet to nešto korisno što ti kasnije koristiti u svakodnevnom životu. Ne moraš znati nužno sve nekakve detalje iz kemije, ali nešto da znaš, aha, ok, ovo je i zbog toga to tako reagira. Čisto ono, zašto je to tako dešava? Mislim, ok, ako ideš tim dijelom da kao boli te briga zašto se to desi, definitivno ti ne treba, ali opet, ako si barem malo radoznao, mislim da onak, to ti je korisna stvar. Ali okej. Gradiva. I od uvek sam se pitao zašto se samo delić tog vremena ne iskoristi da se nauče neke... Lekcija topljivost iz kemije, 8. razred, svaki dan koristi. Evo vidiš takve neke stvari. Kužiš. Postoji puno više stvari koje nikad nećeš koristiti, ali postoje stvari koje ćeš koristiti i odnosno stvari koje će ti stvarno koristiti u pravom životu. Stvari koje će nam zauvek biti potrebne u životu. Kako funkcioniše novac, kako platiti porez, kako otvoriti firmu. Ok, a zašto bi te to učilo? Znači, ovo je sad generalno. Okay, ja nemam ništa protiv ovog dečka, kažem, ja samo govorim svoje argumente. On je rekao, ovo je moje mišljenje, s kojim ja nemam nikakav problem, on ima svoje mišljenje. Ali ovo je sad moje mišljenje. Zašto bi oni tebe učili, recimo, evo sad bez govorim, Tom Drugi zadnji napisao komentar pa ću uzeti njega. Recimo, zašto bi učili Tom Drugi kako platiti porez, kako otvoriti firmu u Hrvatskoj, u Americi gdje sam prijavljuješ porez, to sve ima više smisla. Ali u Hrvatskoj nema smisla ako Tom Drugi nikad neće otvarati svoju firmu, nego će raditi za nekog i boli ga tuki. Nikad neće otvarati svoju firmu, nikad neće morati plaćati porez. Ja sam osoba koja ima svoju firmu, odnosno obrt, i plaćam porez, plaćam doprinose, plaćam sve i sam se to naučiš, što nije tak teško kao kak to, nije to neka znanstvena fantastika. Upišeš na Google i naučiš sve u taj čas. Slažem se da bi bilo dobro to pojasniti kao, ako želite znati više o tome, saznat ćete na ovom, ne znam, satu, ali opet ne možete sve neko u životu i naučiti. Neke stvari moraš proći sam. Ok. Firmu. To su stvari sa kojima će se gotovo svako od nas susreti, a u školama se to ili ne uči uopšte ili se uči jako malo. Još jedna stvar koju ne možemo da ignorišemo jeste društvo. Naravno, škola nije jedini razlog zbog kog mladi donose loše odluke i bilo bi pogrešno svu odgovornost prebaciti na nastavnike. Tu ogromnu ulogu imaju roditelji, internet i okruženje. Ali činjenica je da deca u školskim danima prvi put imaju kontakt sa cigaretama, sa narkotikama ili sa kockanjem. Problematično društvo ima ogroman utjecaj na decu koja su drugačija. Nekada samo zato što žele da se uklope u to društvo po svaku cenu da ne bi bili slažem se, apsolutno se slažem. Zato mislim da škola ne bi trebalo i nasilje i sve to gdje se prenosi znanje, već i mjesto gdje se mnogo više radi na vaspitanju, razvoju karaktera i stvaranju zdravog. 1/1, agree. Svega što sam rekao, bilo bi potpuno nepošteno od mene da kažem da je škola samo loša. Naprotiv, postoje stvari koje mislim da ni jedan YouTube video, ni jedan kurs i ni jedna knjiga ne mogu u potpunosti da zamene. Pre svega postoje predmeti koji zaista imaju ogromnu vrednost. Istorija nas uči kako su nastajale države, ratovi i društvo u kojima danas živimo. Biologija nam pomaže da razumemo sopstveno telo i svet oko sebe. Srpski jezik nas uči da pravilno komuniciramo i izražavamo svoje misli. Naravno, neće svaki predmet biti podjednako koristan svakom čovjeku, ali to ne znači da su svi beskorisni. W, dečko. Kako se dečko zove? Vukan. Vukan. Svidjelo se to nama ili ne, škola gradi karakter. Prvi put ostaješ sam među desetinama vršnjaka koje nisi birao, sam odlučuješ sa kim ćeš se družiti, sam odlučuješ da li ćeš učiti ili nećeš, sam prolaziš kroz prve neuspehe, prve konflikte i prve ozbiljnije odgovornosti. Tako je. I baš kroz takve situacije čovjek počinje da upoznaje sebe. Shvati koliko je disciplinovan, koliko lako popušta pod pritiskom društva i koliko je spreman da ostane dosladan svojim odlukama, čak i ako su svi oko njega drugačiji. Mislim da je upravo ta snalažljivost jedna od stvari koju škola nesvesno ili neplanirano najbolje razvija. Ne zato što tome neko direktno uči, nego zato što se svaki dan susrećeš sa nekim problemima koje moraš sam da rešavaš. Nekada moraš da organizuješ svoje vreme, nekada da pronađeš način da popraviš sve što kaže top, nemam šta za pauzirati, sve je dobro. Ili da izađeš iz neprijatne situacije. A ta sposobnost da se snađeš i kada ti ništa ne ide po planu,
kasnije može mnogo ti znači. Istina. Na kraju, mislim da je škola jako bitna za ljude koji žele da se bave zanimanjima za koje je obrazovanje neophodno. Ako želiš da budeš lekar, inženjer, farmaceut, arhitekta ili profesor, ne postoji prečica. Za takve profesije godine školovanja nisu gubljenje vremena, već je apsolutna potreba. Bez tog sistema danas ne bi imali ljude kojima svakodnevno poveravamo svoje znanje, svoju bezbednost i svoju budućnost. I zato mislim da nije pošteno reći da je škola beskorisna. Ona je mnogima pravi put, ali nije jedini put. I to je najveći problem koji ja vidim. Ne mislim ja da je matematika problem. Ne mislim ja ni da su fizika i hemija problemi. Problem je to što se od malena pokazuje da postoji samo jedan put. Kao da mi svi imamo iste snove, a realno ne. Neko želi bude doktor, neko želi bude inženjer, neko želi bude profesor, ali neko želi da napravi svoju firmu, neko želi da bude umetnik, neko želi da bude fudbaler, neko želi da rizikuje i izgradi svoj biznis. I mislim da ni jedan od tih puteva nije pogrešan. Problem je kada društvo počinje prihvata da je samo jedan put ispravan. Ja sam to osjetio na svojoj koži. Još dok sam bio u srednjoj školi, znao sam da želim da napravim nešto svoje. Počeo sam da učim video editing, da objavljam sadržaj na internetu i da pokušam da zaradim svoj prvi novac. Umjesto podrške, uglavnom sam dobio podsmeh. Ljudi su me zezali što se snimam, to je današnji situacija u životu. Nešto od čega, kako su oni govorili, nikada neće biti ništa. Danas, nekoliko godina kasnije, sam izgradio nešto svoje. I pored toga, u mojoj edukaciji naučio preko 550 ljudi kako da rade isto. To nije priča o tome kako sam ja bio u pravu, a oni nisu. Ovo je priča o tome koliko lako osuđujemo ljude koji žele da izaberu svoj put, a ne da idu onim putem. Zato danas iskreno verujem da najveći problem nije škola. Najveći problem je kada deci od malena šaljemo poruku da postoji samo jedan ispravan način da uspe u životu. A istina je da uspeh izgleda drugačije za svakoga. Nekome je uspeh da postane vrhunski hirurg. Nekome da vodi porodičnu. Kako se zbagao? Gluo? Alo? Ok. Ne, sad se to malo odbagalo. Ok. www. Jako dobar video. Ono poanta što on htio reći je da kak se zove, nije nužno škola jako neophodna, ali je škola, kak se zove, dobra i bitna. E sad, ne postoji dobra stvar nužno. Nijedna stvar nije savršeno dobra, ni savršeno loša. Ja mislim da kad bi ukomponirao dvije stvari gdje ideš na fakultet i obrazuješ se, a u isto vrijeme i radiš nešto sa svojim životom, ideš na praksu ili nešto dalje, to je dobro. To na kraju nudi neki tečaj svoj. A malo je plago, ali to mi je okej u kontekstu gdje je priča kao da li neki ljudi žele napraviti nešto za sebe, kao što sam htio ja i kao što je toliko i toliko mojih ljudi htjelo napraviti sam sa sobom. To se slažem, ali opet mislim da je dobar video, double video, mislim da nije loš video, malo ga je plagno, ali je to bilo okej, mislim, u tom smislu mi ne smeta. Ali eto, neki zaključak, moje neko mišljenje, škola nije nužno potrebna, fakultet nije nužno potreban, da će ti pomoć u nekim stvarima hoće i da će pokazati puno toga o tebi hoće, ali recimo kad bi imao svoju firmu koja bi se bavila bilo čim i kad bi mi se neko prijavio koji je završio fakultet i ništa nije radio u životu, odnosno taj dio posla nije nikad radio i osoba koja je taj posao radila tipa 2 godine, a nema završen fakultet, puno češće, puno radije, puno draže bi izabrao osobu koja je radila to 2 godine nego osobu koja je tek došla s fakulteta. Jer ta osoba koja je tek došla s fakulteta nema pojma o tome, a ova osoba ipak nešto 2 godine radila pa mu ne bi ga morao učiti skroz iz početka. A osoba koja je bila na fakultetu i radila paralelno s tim mi je definitivno apsolutni winner, zato jer mislim da ta osoba ima najbolje od oba svijeta. Što opet ne govori da je fakultet potreban i da škola je nešto previše potrebna, jer ako ti neki znaš svoj zanat i želi se razvijati dalje u tom zanatu, mislim da je dobro, ali opet kažem, do srednje škole, obrazovanje, mislim da je to ključno. Fakultet nije, ne moraš tići na fakultet, nismo svi za fakultet, nismo svi za bit, ne znam ja šta, neki, ne znam, na kraju dana raditi u uredima. Koliko ima puno više ljudi koji rade, recimo, koliko ima ljudi koji rade nekakve poslove za koje ne treba fakultet, recimo, možemo uzeti koji nisu uredski, recimo dostava, evo, recimo, dostavljač. Koliko je to potreban, ključan element, zaposlenik, čovjek našeg društva koji nije u uredu, a bez njega ne možeš. Zamisli koliko je to razveseli svaki put kad ti dolazi paket i dođe dostavljač. Da nema njega, tvoj paket nema, išao bi sam negdje po njega. Kad bi mogao osmisliti i uvjetovati neki predmet u školi, šta bi nametno se mora učiti? Nemam pojma, stari. Neki predmet koji bi se morao učiti.
ne znam, meni je jako zanimljiv bio, ali to je sad ekonomski, kužiš, ekonomski smjer, poduzetništvo. Meni je poduzetništvo bilo jako dobro. Jer te tu ipak uče neke stvari oko toga. Učete i osnovne ekonomije su meni bile korisne i sve takve stvari. A sad da bi morao nametnuti nekakav dodatan predmet, ne znam, mislim da ove nekakve gluposti oko seksualne edukacije i toga svega, da to onak, ne znam, nisam trenutno u školstvu i ne znam kako to točno ide, tako da nemam pojma, nemam doticaja s tim, ne želim se previše uplitati u neke stvari oko kojih se ne razumijem i ne znam kako trenutno funkcioniraju, ali da je školstvo zastarjelo definitivno je. I dalje se koriste bilježnice i knjige, dok su mi u doba gdje se sve koristi elektronički. Ne znam kad sam zadnji put nešto zapisao na papir, što opet u jednu ruku može biti krivo, ali tak napredujemo kod društva. Znači, to što je on bio rekao u videu, razvija se sve, u roku od godinu dana se promijenio AI, znači kad je izišao AI, koliko je loš bio i sad koliko je kvalitetan i šta sve možeš raditi s AI-em. Tako da mislim da školstvo je stvarno zastarjelo i drži se nekog starog principa i nečega što su naše roditelji, bake i djede koristili, što je tad bilo imalo smisla. Sad mislim da to nažalost više nema smisla i da bi se trebalo prilagoditi prema tome. Ali mislim da općenito u školstvu nema toliko novaca, profesori su potplaćeni da bi radili nekakve promjene. Mislim da to baš moraš biti 1 u milijun koji će probat promijeniti školstvo i napraviti nekakvu promjenu, a to je na kraju dana jako, jako, jako teško. Tako da prije bi promijenio način na koji se edukacija održava, nego bi promijenio nešto što bi uveo u školstvo.